Ebi byabaho mu kakiiko k'ishengyero k'ebyo bahangwa n'obugiiga bw'omwitaka aho abany'eishengyero bariyo nibahayo ebiteekateeko byabo ahakiragiro ky'amajuta Petroleum Supply Amendment Bill 2023 eriyo nirukorwa. Abany'eishengyero bagambira Attorney General ng'omuringo gu kampuni ya UNOCA Uganda National Oil Company yahire mu kampuni ya Vito erabe negiha amajuta ebasa kureta ebeeyi y'amajuta yayiyongyera omu ihanga kandi bashaba kubahindura. Turenda ngo tukora amateka garikiriza competitiveness, garikiriza competition mu bantu kugira ngo prices zibe reduced. Konka twagikora nka monopoly eventually orashanga prices zayiyongera kandi abantu batucera umushanga. Ecya kabiri no kugira ngo nibenda ngo umuntu omwe ninga company emwe abari yaza mu majuta go kushobora amajuta ngo egumene igihaheru neguza abandi kandi hari abandi bakubasana bakuguza. So wagira ngo ngaguza omwe ikintu amajuta ngaza kuzahigura umunonga echo parliament kuza kucikiriza bye banyonnyola tetubiraba ku lupapula. Twagala ekigendero ekikulu tuludde nga tubonaabona ne beeyi y'amafuta ku pump. Kakati nga buli omwana onya lwaki amafuta gano gagenda waggulu nnyo. Ekyamazima ekyokukka ennyo tetukiraba. Bulijjo reason zibatuwaza ntalo. Kakati wuuyo ne luno olwakajja. Kakati nga kino tebatubuulira bulungi nga naye ffe tulaba waliwo regulations ezitanateekebwa mu nkola. Bito mu kugarukamu Attorney General yabagira ngu UNOCA niyo erabe eyina obugaba ha beeyi y'amajuta erabe eri omu katare kandi ngu aha nshonga y'endagaano yagira ngu biine ebi baatiire omu ndagaano egi ngu tihiine ekirakorwe paramenti yaaba etakakozire iteeka. The bill does not restrict UNOC from getting product from only Vitol. It can choose to get the product from any other entity who provides the necessary business cover that UNOC needs. This law creates a monopoly for only UNOC. Obwa hati ebeeyi y'amajuta omu ihanga eri ahaiguru ahabw'enshonga zitari zimwe na zimwe kandi abanyayuganda amasiko bagatiira aha majuta ga Uganda agariyo nigatimbwa. Amakuru aga gashakwa Jimmy Muhumuza.